KSA Lamding Road Hamren District Committee pen KSA Chinthong Branch Aro puthot keseng pon. Nijang Karbyang Long number 3 Chinthong Constituency ke Parlo. Long Ilobui Community Hall along Pinini Pai 15/12/2023 arni KSA Lamding Road Hamren District Committee atumpen Patir Pipon si KSA Chinthong Branch Committee keseng pon. Binibangso Arpu Kimi Kangwai pon along Sarlongki Hanse President Robinson Crow General Secretary Pen Chenglok Kaprek Arpu Sitami Pekpon Ringti Lason si alang litum pen sitami an pen Chinthong Aradapan ke klem pijiapan siding pon pupusi lam thechipi pon. Binibangso KSA Chinthong Branch keseng pon along KSA Central Committee Vice President Atur Singh Teron AGS Desoy Teron Long Ilobuya Ronga Sarthi KSA Hamren District Committee along Klem Rapet Dam Rapetatum Chitong Dun. Lason si Josemet Pet Pinibangso Arpu Kimikang Waiponang Kok Laki ke Dam Tanga Hutpen Sitami Bangso KSA Chinthong along Dolo Lapen Sayang Deng An Sitami Klem Dampon Lo Lason si puthot non Kichunche Asaya Mo An Sitami Ki Klem Pon Jiapan Sai Pek Pon Lo Lason si non Aprang ke Wangji Lang Sitami an pen Ki Klem ke Dam along KSA Hamren District Committee KSA Central Committee atum pen sitami BD sore nang pidun poputa lam thechi chakpon wochat lang so pen hoya tiso kido live KSA branch keseng pon tu cari pon bom mai pokai lapan ke di karpu atau nak cini ni ada ke siapa nak ho kita Central Committee pen ke wang mai pu mate junbang lapan ke ini din junbang lapan ke ini pencetang Jombang. Kalau semua tak kikem cupaduk cupala, tak tu mah dapat aja pohai tempat. Karbon apa di lo, ni ke elemen ke rutin apa, ni orang kata suruh apa, so hambra lo. KSA Chinthong lo, KSA pu, kalang ni angkun asap kini dun tiada kewai lah, tahu ni? Oh lah, SDC Kangirara KSA SDC itu kikem cepat juga kat jadi tapanan diwana pasukan branch keseng amu house sultan antu namang hala ros ketia presiden pakai jadi itu dure hoy sana tapi aningkan mau cepat lan longsing gue dorsing tan boleh ni hai tapi ni news of ni dah KSA yang Chinthong KSA tu sih cerita, tak KSA pun mungkin aru tu, kalau aru long tu dulu ni, si ini pen, hangat kan tuan, budi mesin, nak pidu tek, si tuan, celang pun ini kan, ni thang akhirnya tahu ni, jadi tumi pen ku be akhai kunang pilau lah pen, dah ni sudah Chinthong long, awal Rosar May, ini tu Secretary Presiden Tumlang Kulo, ada itu Chinthong along, beson KSA Branch kini pun ada bantu pangtagi, pun ada soal meeting tu je, itu Rosar pun penahan pun, dan itu mungkin apa cerong kita lo, namun macam tak tu je, ini pun. Operasi peniladak Chinthong Hawar long Loboi Community Hall along penidak rong parong along. Hamren District Committee pen cepatir pipon si dak Chinthong Hawar along branch committee le bangso reformation namai padopono la solong nonchetong don dak rong asar rong par sangho apan nilitum dak district committee la pen central committee pen wang la petum do se prangsi nilien pen pudamji la pohano specially dak Chinthong Hawar along lo kacharli henbang pinaan dak atikok do nilitum dak nan thelong te la sidak pinaan LP school adim dolo apa ME dolo setame songbong setame piloman ladak nili tum nang thek long teng long te high school li homework do tame thireng jeng ason se do lasinon karbing lo tumas council pen setame quality education upon mission 2025 la so ki mang da do sila so pen pacheton pen si ladak Chinthong Hawar setam mission labang so quality education kapaman bon thek ji phan pora nangli tum karbing lo tumas council pen ladak Hawar phan langpon pamenang ji Lapen ladak aduya hoy lam tado lahai setame nangletum permanent solution ke wan thek je phan nangletum han menil tum kar bil chal yaso central committee hoy pa nangletum han chuning rila
ini dola